Wena wazi ukuthi ngihleli nomkami lapha endlini. Ngeke ungitshele kanjalo. Okay. Wathi kulinganisa. Uyakhumbula lolu suku lephathi? Ukhumbula kahle. Uyakhumbula ngishaya iphathi, ngenza iphathi. Uyakhumbula ukuthi wena naye angibange ngisanibona naduka ngaluba mnyama no, but okwesibili mina ngasishela manje yabona mfethu ngoba wena buza ngabe uyayivuma lento wazi kahle ukuthi wena uyanginyanyisa wena uyanginyanyisa wena uyanginyanyisa Okay bafethu wena manje. uyanginyanyisa Okay asikhulumeni. ugunde futhi lento ungazongidakela Okay. yabona njengamanje ngiyambona yangeyisa Phela bafethu awuzoyenza leyo nto manje. awume baba uyabuza ukuthi ngeke afika songidlela umfazi wami bese bese phinde ezongidlela lenkancelayo wena udla intombi yami wena udla intombi yami akusho ukuthi ungithatha kancane bathatha awungibona awungibona ayena ubafo ngabe uzongizisa kude kanje yazi ungamelana kuphele bona lobo kubafo lobo ukuthi ungamelana udla intombi yami una rasta usilo nekhanda ngakutshela mina yabo nje yonke le mfishi ongizisa kuyona la uma wengane uzothini manje lapha yazi uyangishisa ngoba manje nginabufakazi bayo yonke lento engikhuluma Okay. leli rasta nduna Okay baba. Ufakazi buphi mfethu ufakazi? ubufakazi bami ukuthi umuntu owazi kahle umakhelwane usuke akekho la ngimletha ngabe ngcono ube kuthiwa ngimlethela ubezosho ukuthi lo uhleze embona mengise shifting eyohambe yongena lapha yakwami lo wakwami uyangifihlela ngaphinda ngazobamba ikhombe ukuthi ngephathi babendawo ngephathi babendawo ngaskahle ngephathi babendawo awazi wena uthi ngasebenza ngephathi babendawo yes ikhombe ngayitholaphi ikhombe ngayithola yabona wena rasta usile ngempela iyona mfethu yabona njengoba ungibona ngibhalela ingoba ngizizwa ngibaselela yabo ngizizwa ngibaselela ngizizwa mfethu